okukora enguuto ya kyenjojo kyegegwa kuza mu Bende batandikire n'okukora emyanya yasisikire munonga kandi batandikire kyegegwa barikuza kyenjojo. Honorable Fred Byamukama mwezi wa Minisita w'eby'enguuto bwabire narambura omurimo guriyo nogukorwa agize gavumenti etwire tiine sente okuya covid barukaho. Tukenda kukora 2019 contract ya tusaba bilioni 2.2 obwiro tukatitaroho nagiye twamukaguzo ndiye tugamba bilioni 3.3 baitu watu akozesa abantu baitu ba engineer ba Ministry of Works and Transport na ba Ministry of Works and Transport era tugenda kukozesa obulungu bwe sente 19 kinu kisevingiro sente zikwentweza contractor. Enguuto egi ebiri emazire emyaka erikurengena eri omu mbeera mbi. Omurimo gw'okugikora nigwija kumara emyezi 18 kandi nija kumaraho sente zirikwingana bilioni 900 obwo erikukorwa ba engineer ba Ministry y'ebyengyenda. N'enguuto ezo zona ezindi tukujja kuzikora tinkana abakinjojo kyegegwa amahura amarungi the Liberation Road orugudo rwa Kyegegwa Apuyo Muzizi Karuguza kugenda paka kuli Kibale kugenda paka Kakumiro bakujja kurukora. We are going to do rehabilitation, some people call it reconstruction, that is to bring back the life of the road to almost new. Kiana mu Bende narwo tufunye sente contractor akujja kuba nagaruko mu ekisinga 2 kandi kuna kujja na amani maingi arukole arumale baitu kunia by December bajja kubayikire mu Bende na forward maintenance baitu ajja kurukora namba kwa sente tuzifunire. Abatura basimire government abo kubijuka ngo abo kuba mazire emyaka bari kubonabona kudoruni sima mukama korore kibatukoli kisemeriyo kibere kitwara esaha ina kuruga kyenjojo kwita Kyegegwa kandi kuruga footport ukika kyenjojo itsomehow rubero rungi eki urugudo runo kuba rubikireterize kuvuga kubi na pikipiki zaidi rundi motoka tubaita kwa service ira bikino terebina kabiri bisatu mpya kumodi gwabe batujunire muno tubaire kubi muno tubaire kubi. Ahanguuto ya mu Bende kuza Mityana Minister agizire government yahereze kutunga sente zirikumara okugira ngo contractor atandikiraho yakomere nuko kujumira umuzigo kupakira ekirenga. Ninkwenda kuterera ubona abakulodinga muno kago eri heve muno tibagipimire nibaraba na mizani ya mihanda batapimire ni betoroko mbisaka ubire kujja kuona usange enguudo zaitu ziri kubi kandi zifire. Gasha kwa Philip Murangira.